Yada say ya mo akwa ba bi emra Adom TV Badwam dwumadie no so yada mambo atema ne team na say so de ahosepe na bread ye du so na ye benadanti benabde bia no ye call Faith Homeopathic Clinic ekohwe ya pomdimo semene mema mienu enete ha Dr. Kofi Amponsa ene Dr. Boatin ewo ha no pe me momoche yeah bibi aboko de prophetess nso ehoye pa so che me geneso happy birthday belated. Radin ko so nshira. Amen. No ntre wahiem. Amen. Omo adwuma mu enye kese. Amen. Na wa yare set me ni Radin tu won fa mawo. Amen. Ne fa dom wona wo hododo won. Amen. Ti awie ne saa no. Unim komo na yedie no. Wa ne pepepe wa chiro. Oh, yende de eno de insurechi. Yo, wa ken so matinti no. Oda wo mene ye hwede ma memra Dr. Boatin wansa. Yo. Sister Via na minshira anopenso ye chia wahwefo a ehwe Adom TV anopen nyina. Said the wedding candy atujano last week in ya Kofi Amponsa di ni birthday nti Simon happy belated birthday said the ashefo Ghana fo nyina in Faith Homeopathic Clinic nyame adom ene madaro maderu amobofa Faith ho ene ayaresa wona oba bije ayarehwe ewo ye ho no mo so adanse a odi ekire nkrofo nti no ama ene Faith yedin adu Ghana fana bebre na obi anim se eba ayarehwe enkenka chronic disease and ayare krankro dia Faith dia yemfa yaso ye honom enu nti no ye bo ne dawro de ne de nyina ekire Ghana fo nyina se obi wo ho yare atena ne so ache yare abididi ni padua ni ache for so many years odi ananti onya anu aduro aye awo problem aye stroke yare a yentumi emodin ni nyina se unya gidie e de ba Faith Homeopathic Clinic na me enam yeso ebeboa na yaye yare no mu hwehwemu na yehu yare no fare bai na yehu kwan ya wose yefa so etu yare no efri ho ma na this month of October no eye wiase kuba tan ye World Health Organization e de esi wo se ye modewro emfa kokramo a to no fuo mu eho enti no yaye apomodemfo na ya nya akwanya no e wo se ye ka ho asem se kokram yare a etono fomu a ye breast cancer ya ade a ekum krofo yi sister Fia could you believe say 2002 Osha World Health Organization started say omudi betu da about 2.6 million people worldwide ana inya breast cancer and out of that you know about 670,000 people ana ewui which is a huge a year very dangerous say enu kire say apomuden ho e wo se dan ne nyina yetu anamo ye ntina ho e ma yare no enye kese ansa ne yetu kokuramu ya ye ka ho asem ebi wo ha se wa anko ye examination uhu se cancer bi e for me o breast ni ana se wantu anamo anko ama ya anhwe bibi e start ye hu se cancer enu ntina Faith Homeopathic Clinic dan nyina ye ba ye bo ho dawro se entina ho ma ade no enye kese ansa na watu anamo anopa emeka se obi ehu se sebe ne nofo no ordinance safa ho se badwa bi for me omu a ennamu dada enso obetina wa ma ade na ye kese ye was so many patients ye hu breast cancer be dom dia ba yaso ye wa obeba na adru even the end stage a oye ho hwe enye ye so the best thing say o refer no say onko we hono specialist na ye nhwe which is very dangerous because obehwe obi beba na sebe ne nofo no aye ekuro na asay so ho entina ho ma saa de ne ento entino anopa Faith age na saa akwanya yeso abowo kai say baby biara yaso ye ne be obi akọ yenye breast cancer screening emma yenhwe se o breast no lamp bi for me wo mu ana se ebia bibi ba eye unusual na ye mo anu ya advice wo ho enye cancer ne nko na ye yare etumi ba no fonim ye wo other conditions ya etumi ba no fonim a se oditu anamon eba Faith Homeopathic Clinic ye behwe na ye hu adekora eba no fonim na ye tumi aboa ama wonupa ebetumi asi ho akwan enye ma ne nko amema kan na unum se mema so tumi nya breast cancer yes nti mema ni bi wo wa omo breast tissues no edorso ebasa na the probability say also cancer cells be form wom high because this breast tissue no dense breast no
one of the risk factors ya my breast cancer etumi ede eba etu ye be ma so na utie ya wo de untumi nko screening but bibia uhu se ebia onofo no pain bi ana uhu se ekro bi for me wa no onofo na no bokomu a ni nyina no tu ho anamon eye sign and symptoms of breast cancer no so utumi tu ho anamon na yetumi boa enye breast cancer nko na this month October yehwe se cancer cells bia e form yo nipadua nmu ya ye beboa na yetumi ayi afro ntu ye be ma wo hu se wo jonso sem enkoyie wo hu se ukojonso a uforso ansa na jonso no aba wo hu se ujonso no within some short minutes na jonso sa do ukojonso ana se ukojonso a wote sent bi ana wayase ye oya ubetumi enya prostate cancer because cancer cells no etumi eto nipadua na akwa ne baabia na normally no baabi e beto no ehodin ana ye de ma no eti wo ye be ma nso na se obema ojonso sem no enkoyi a bomodin ase fate setu anamon na bra mentena ho ma prostate cancer emeto ansa na watu ho anamon wanhwe ye ne ekɔhye wo catheter na nyame adom obi wo ai bia ya hye wo catheter dada ebia wanhwe ne ye eno nso wo de ba fate a ye betumi aboa na ye de watu nupa so ebeboa ma catheter no ye be yi a wankasa no obetumi adwonso etino early detection is better than say obetena wama adenaba ti fate say ye frose to anamon bra ya so ye na bibi biara e fa woni padua no ho no ye moa na ye ntu ase ma oba nso aside breast cancer no ye wo cervical cancer ma doctor into aso mami fe no sina Dr. Bonsan to aso ye wo cervical cancer e ma no so no etumi e have sister fia eno nso no wanhwe ye a etumi the problem bebre eba o pelvic honomo eti ba biara Faith Homeopathic Clinic aso ye wo Accra hanom ye wo Abuya Junction utu anamon kɔ hɔ a ye behwehwe ni padua nim na yetumi aboa ukokuma se nso a ye wo ahenema kokobin eye 18 hɔ uduru hɔ nom a eno nso no ukɔ a ye beboa afei obako Florida nso a ye wo Poly Junction hɔ nso utu anamon kɔ hɔ a ye beboa afei kɔta krade a ye wo Anaje police station wa aje send the police station Fair Junction on your right afei udu Bogo so nso a ye wo eye old aseda eye boga Abronsana ye restaurant wa say na chi hono mo abo se fit ye adwuma ho hono mo tu anamo na ba ya so ye na ye nye nipadua no hwehwe mu na any form of condition be a form no ye hwese ye betu ase mame fa number ntudwa na obi ya oyare no fa number Faith Homeopathic Clinic ye de ye adwuma betia fa de abe ho 0540 710940 0540 710940 and 0547 578494 0547 578494 and 0244 583859 0244 583859 now on say there be ameka se de otumfo ne dade be bi obo ho pa no fo hia nti se de Dr. Botu aka no no fo nkura pe penyimfo pe ye papa fui ye ne nkuranda bia ye ne bire ho ye ko ho nti ya no hwe onu funi se na bia betena se a chama yi na ye nso yetimi anom ne nyina che na won se sa keke sa wonum na o examine sa wonum na o examine na wa ye o dia no so sa won so examine because ye de be ba be you na e do sa time no a won se de ni ho the feeling na no anu bia but o se ja eni Ezi o se abade sa no also mo ni ko ni pedua no ni pebia oni pedua ma hunyan cause eno na odi obi bia ni pedua na de koba esika obenya na de ni pedua no ti unya bia na de bia hwe wapomden ama wapomden CP won se Faith Homeopathic Clinic e prophetess Dr. Elizabeth Faith okofa Faith Homeopathic Clinic baya on one of that name Grace Believers Church no na won se de nyame de ni ye adwuma o hwe se ni pebia benya ahoden sonko na yade aba no enam kwa hodo pi so ba ebe wura ni pedua mu so a organs nyame ye ne se hu hia emwa ni pedua man transinche no sa organs no so na yade no kom enti basa eyensem pi message your diabetes mra your stroke mra hepatitis mra your arthritis yade awdo no pi yade bi o e ba ye ne enum ro ye enu emwan enu pi ho ye no ma ye de ha ni pedua no bu ane na ase atata no madu ni tie ne ya onhwe de ma tie de be no madu ya de bi e wo so bia de fabra bedan wani ene haw fabra bedan awo ho nsemehwe wo mensesema ye hwe se awo ho na ye de mo a wo de menye bibia bra bedan fidie so ye ncheke vagina steam ane so ho betra so ni steam wo ba no na ye kama mema infection nyina so gonorrhea candidiasis ya de bia
nam the number is out to baby obi o ha na ya de no hu ba bi on fa 0547578494 Faith Homeopathic Clinic and they say one cano 3 ni nyina wo screen na sent me do for fa na frɛ ya mo ya ready en kyerɛ sɛ wo Faith a wo mo hwɛ wo boru ma on mo ebe show kama ene Mr. and Mrs. Lawrence Okai one more birthday. Happy birthday enko enfamamo wo as well Montessori Educational Center wo Bawi enti Joan Kwe a wono sales executive wo multimedia na wo show Mr. and Mrs. Happy birthday. Say Radin Shramo, Radin Yamukesie, Mamusun Fra Dumu Kwa Dumu. I had a bema quine and common on Nenso, ye dear see, me dear fear. Among Kwa Tamaklu, Fasada, Emma de Links, the tea by Kune Sheme Kama Fe Fee. May Coco sing Sia, Aye Crado, Edia Semidika, Etwaso.